and this spirit need to be bogura die ene mo nwa no ndom nse wo maseno fiti ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Mema obibia akwa basronko de batuma GH emunia ba musum for Mexico and I'm thinking eba besomo say yen na nim slave queen say na saying them they Ghana had their baby and na yen say slave queen say the anka dressing ya na chese omo pebre and na omo de sa motive no na omo de nam na chese omo saduse mbema ejo mo sika nanso interview bia call so ewo OKFM na program ekwanso Jojo and abaywe bia na wono oye slave queen afido so wa repent and the Sandra we're making a very deep revelations about slave queens. Na ni sem ni bia wakan say ya ka say slave queens a omo nam kekwa nyo mani kan chese bebre na agege chance chance no ebi hia mo anklet mo ebi so ebo mo waste ahini a wo mo hye eni dudu na so me eyi omo pad and the pad no hye nsuo mo soki it is any obi soaking the white bed sheet for 3 days and after that no na sa wo ba na wo no what target minister bi anase penifoni bi omo ma bring your music ewie no na wo de ayeduane de ama wo di se ne be ya adwen no wutimu be wo doko na nyo bebusa wo bia no wo de ama no na revelations a wo make it wo slave queens no ano ya hyeche se ye deep and kasa na tiefo inchiremu o mi twa me ho aba na me de aba beso me de Isaac Okrampon obetun afem de great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Obibia akwa babiem ena mensensem slave queen yi ede betu jana mama to mensa afre onimdefo prophet Bernard Asiam awoda asafo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry se omeka me ho na ne yempese nsem mo fa mo ni NDH prophet me ma wakaba papa ka me juso na what to say yam ya do me ho odin se choro konkon ho odin pa that irradiasi. Now, therefore, what share sa in some ya a year about your Sandra and Betuja, a fine Babino, my many can't hear too much with you for the Tiana, sir. When you are entity, I free fee. When you are a entity, I free fee. Your boy come your firm, you know, may blame now for. So, what I say. Me blame now for in essence Bible say mun chen kwala no kwampa wo mfa so onyini a o mfiri ho yam fa no so nto nche afie mra no ankasa ne personal life so ma mi nyina choro no so ne ankasa nko achi Deuteronomy 23 verse number 17 eba 8 say Israel emaba emu biara enani odwamanfo na Israel berima biara enani odwamanfo emfa oba adwamanfo apade ana okramai oberima odwamanfo apade emma ewrade yankopon fie unse Bible ne go so abo okramai ye odi okraman ejina wa ma odwamanfo because oba honam a okraman obi a otape sa nyoma no medi ba bi obeko bia no peso wo ho no correct onse nyame apimu dopi ena uhwe omundioma ye omoya me for me blame na ofo ni papa ne maame echire omu ankasa na brabo timu no blame in essence me for ne say anya dia maame do ko asore uhunu nyame kakra ena along the way along the line you don't know ade be bawura mo be
pick sa action. What there ma me said there to be a son of Osifa can kasa. Now to me say na enye kra. Nen say ni bia na walk come na no shit. Or purchase say go to a timer. To the be a snake cry a bombas, a show my say. It's a woo bear man now, one we ye be no. And yeah, just say, or ban and Nina get a one nemo. A snake in our cogiation as an and who enjoy our face away our bar. Who enjoy our mam. Now it's Mutia, because it's Miss Obuko deep one drum. Charm, which is a Obuko deep and cassa. Nani ye way. Prophet. So then a man and buy you according to that kind of like anxiousness. Just a mom with me too and ammonia would draw a year bisa. Mechanism number 1 is canibri. Any unse dressing your money be dressing into your henna, unyam wakani bia. Sicanibri so a do wafa. Bible should you pisca and sika menida. Unse. Utie ma me nsem oso akwa akopoase pen naka adie na begijew wo pe ya said that na wasa do akwa akomo enti the spirit of the dog ebegura the spirit of the snake ebegura you onwo unim kankabi ena okonkokwa kankabi honhom ne di nkokko nyina so kankabi Owurawa obe program akura chimi bia sa anya sam kitwa wo enti sa spirit ni timi bo owurawa die ene mo mo no mbro mo nse wo mase no ohu oba no achena to no no so ye ni bi enti ono yesa na sa spirit ni ewura the next person na as ono so obi koye bia na sa ewura the na etwe sa enti enya de kitwa wo enya de kitwa kura we so bompire Meaning one of a shop will be a no bomb by my slave queen, in the Bama Pejasi. Sir? Oh, bombio. Fire is up to the bomb. Let's say, time no one, I say, there be unsaid. I am in Pacific beer and Tassam, a deep for the young movie and Yuma. Ye both hands, Bakuya water, Bakuya fire. Maybe the mention Bakuya water, Baku carry fire. But Ninya Hong Kong no dey aduma. There is a wontina blabotin na ko lay hands. Our spirit of incubus ni succubus. And it's our matter spirit ni spirit ni so. Because of oye water wo nyina okronkronti no obe wura. Oh okay. It's the hormones, san hormones no e be the picture na peja wade. Oh okay. Yan kwa topic ni so na yan na betina. Odifo. Unse meti se wo se enviness sikeni brain any dressing influence in crofabra bo mo bo na na di omkom na me pese me mu se unji ni se bia ohia abodom pem wo man mu obi wo wa se wo hia ni fie sika ni wo enti wo to ye no be bi obetumi apesika na eno to contribute to that kind of act na unse Bible kan pefi se Jeremiah 17:11 the open hwanya na wamfa kwantene ni so otisa kokohwede a obutu nkohia enyo ne to yeso nemom obebu ni nem agupa mienu obeja fa na afafa eji se oba sa asu benya 80 years a obeche 80 years mu by 2 obetu 40 atu na fa 40 so oba sa asu benya 50 years a obeji by 2 25 years na oko and a man, a man who be bread money, ye rituals, you could be, if you must call young Mupuasi, I am my view. And I say, and then the youth in my banana, some Madri. And yet never come above our sister. Oh, yeah, Boga, maybe have a yiska. I never be a Najudawa Manasum, and one bobla. And yet never come, and yet never go to out to the extreme, echo pumping and pumping. I don't so come ni se ni bia wo ka wo no no say omunofo ne wo moton e dia be ka omu to me 200 million for that ewurade na wo free say wo ba be kwa kwaye sa ewie na odi ne ni kan na dia na wo ne ho ni se ni bia o kan o say dia na wo ne ho e bi say o mo jire no mo kro mo do mo nchen wo mpa so no omu pe bi ka ji se che se mouse omu be ko ni o mu be ye kran sa na
saa de ko ne ye dia mom no that means omo die ni die che say omo franka sanka na odifo before me say ban so no ye ko be man so eye embeman na woman so sorry a omo worry all right na so na omo chesi young ladies no eye cham no na mo elie woman to that say ya bayo na kana na say omo suni omo ban unse obema bia opemedi bia na sa na de ye no paso atiase enka bema de enka oso timi se ho so na ede na be kan slave queen de na be kan ma ba ko fa slave queen ana se de na be kan ube hu oba ato na wani abre ho a ube hu oba lufu wani abre ede na be kan as bema bibi tiam ana nyame amane nyina de aye ba ko emba yimfie ni nyina de ba ko but what you didn't say? I say about your kind, or say, but difference. But when you wrap was it, and you wrap a abalaba, when you wrap bala on one of the backyard. Yet you wanted to do, you want in panier, yet you mix a mess in your mouth, Pierre shape perfume your boom. And she, Yamadia 10%, I will not call 1,000%. And what you mean now, don't I saw only soon the pada. Almost only some of the spirit realm. Sa Jezebel spirit and the Mara spirit, Lily spirit, Sa Sukubus and Incubus. I won't know many a day, won't promote your gamma when you do now. And you are no one down. And you depend on the down. Obi, or yes, I don't know, or Catalan, who be the own shoes more. What I said, well, putting one hour down, Paswa, come na prophet with the mam chipping embema na aya omutimi ko hia sa emba na omo na mudro so no e use snake and charm ne bit ne anklet etimi manipulating embema momutua enso so obi pasa embema no so ana Bible say Proverbs 6:32 say de o say awade no onitie de o ye sa no de ne say ne kra emma ne nim wase no benya na hohora won be pada oba bia na bema bia be sia wade se ni pa no adua bodam unitire emma enye physical ma o be last spiritual last no enye se be bo wo tuma be sei oni pa be flu nsa eni pa bia wo expect be hwero afu be bossa oh we ya insusu e ba be ma ne so na sansusu we e ba because of be ma na fun ni oba kwada na oba ni ndro ne chance na why no na man so we ko be man so se ye di Kristo siwa nyame obegusa adenti na ma ho kwan na aduro timi nya ho a wo ye ne ba edie na wo ye ya aduro timi nya ho a wo se nyankotom nyankopon entaba nu ase edie ne ba ya me to gbara na gbara timi be gura o ewura ho mo kra mu ni paduam e mo ye timi nya ho edie ne be ba na da mis emfunso e wo ho elo bibia nso be yedi sasu shun be gura bia na Kristo obi ka anima ye kire mu akwanya 30 minutes na wawo ye be kira be 5 hours ye biem pa ye biem a ye me restaurant intimi bi ma prophet difo o hwe eye embaya womuni na mundro so ekọ beni ne kasem cheso mtimi ko beni etimi ko cheso mtutu kwan ko echire northern region because of sacham ya omo be manipulate eye embeme na sen ba no esi omiye de tie ne se odwamanfo Jezebel ye ma ye chene de ne kon wo ho ewi akete engrama metafore ne nam ewi ne dombe na wo hwo ma wi ya Bible say Proverbs 7:1 etibiase mo si adwamamo ne yeso aba Proverbs chapter 5 verse number 1 etibiase mo si adwamamo kokobo okay kan 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ba o si munwa ne adwamamo eni efiade nyina edikan adwaman unim de wo mu a ka wo dwane da okra utimi no ba bi da one lock him for the rest of your life unye yida na o de akwa wo samanchiri utimi no bi koda uninya blood covenant as our blood covenant no kwa kodu wo ba wo mu nyina so utimi the spirit of the wura mu di wura nkola nyina sa adwaman no
obi timi kobo me kai se maami bi a onu obi koda na honkonko ete ne to aso de de odi ya papa ni odi na oba menses ochima no ko bala o malam so ochima na malam ka che so onfam fra benkwai eni so ba eni chade mo ja nyan sei bebre o no fra benkwai lu iti ye na be mani di enya sam tuwa o na che se utimu se wa ye condemn o ye bi pie yi because efia de ye no and it goes to a member who don't know bomb mass. And then I saw him no much meet letter, should have bonny way. A member penno for no bob bemanasi, a bema for no bob anasi. Now, what type of thing is that? So what I say, when you get my money, somebody be out and can kill so the idea of the how and get a better too. I want to call it Koba. And answer or bampo, what do better time Bema the Bema to and get a better too. Enti ensun swaso eba eye emba yu a eye aduma kwacho sika ntimi na wonsam sika ntimi na wonsam da ade se uye adwira ye gira nyame asam quotation de ye adwira uye adwira o nyame ansa ne no kwa mpaye be bo ama wo enye yize o na sa enkofukuo na ye be ma na wo soso mba ma wo timi ko pie e wo sa slay queens ni bi koto munsem ena emba no so a wo mo de omo ni nam ni na mundro so no prophet me pese wo de of ye mrekọ na pese mo bisa question ba be edu ni de ye fancy efutuo be na wo ma sem be ma no so emba no mo mo timi koto sa slay queens ni se me na efutuo ben ena wo ma slay queens na wo mo so they are desperate because of ni omo be share life on bebo mi akasa we dey open life then sana oba it mi go we ni no efuto bi awo no me pacho fatu jama medical sase free a man so awbrasim oba hwe odressing yi asum ayi asumade ayi sese bibiri na yes ya nomfo dia ayi enkapo a wodi bumu nsa sa bangles round bibiri na yo modia change amode tumunan bebre na yo modia entade aba e ma sexy oba bitimi ℂh𝒂rms nufu na oda atade no achia no to kakra na atade hatan so ni nyina efiri ho na mesra mo muntwe ni nyina mu yie ena mo wiga mo she mo lipstick a mo toto bebre na efu odi yo ho a spirit etechire me ba mema no so obema ede ne bechichew I'll be slave wa painted in black, yellow, cream, violet, green, all sorts of colors. If we are near way and eating in any depends on how near set eyelashes. And get a better to Belma, we ever so. I'm about to this about German for yet. Miss Low, and then Tadia about German, while Madame Crazy James, Belma will be, or Bar will be. And get a better to, okay, Belma. 5 years not funny ye. Bomb pie, baby, and you do full spiritualities. She's here be a soon more. Swan for one for your bread. Nobody soon should be bow rubber, or black of him so do. And ye, and yet, how enemy type no. Never be a missile at Yamonis or bed so. Was our spirit in their phone, and yet things so be free. Or Coba, or Bessaba be row. Now, the missile is a man pie. Cotes about coming the mouse sitting a snub bomb pie. Isaiah 29. Isaiah 29, verse number 5 to 8. When you utisa a shumi bimua, and answer utisa a biny bimua, Fabon pie and I do 12 o'clock bia, Fabon pie. Oda, Fabible is so shumiasi, sound woman yet day, Omura Nasi, Omura Sam, Omura Pampam, Omura Sum, or Fluma. Timesre, a man of Moi Pumalufu. Na mo ye mo ni machine na agu on me yesu di mpa mo chawo evil spirits o mu sa do mu gura mo ye ti bi ebi a wo die nyina ye from a prophet Bernard esia misre wo ha ne ma ne bia wo betimi apeke me na ma no ase ye betwetwe nkomo ne rade ni mo nyam se aye kese peace manuato ayo ebusiafo obra ene warabo encheche ya na nsemu yi mu nkyeremu e ba ye no megidi se wo so wafa wo die wo na mo ni na mo wa adwenkyere bi a wo no
Now they are to your comment section what they am I. Now one subscribe and so about more than subscribe send your bear. Too much did you may dear be out to interview, discussion, trending news be out. One sa ebe kebi no wetumi akire wadwen se ne se na fata na ene dey so munia ba Mexico and I be trending news yi ebre mo na etiefo ne ahwefo ye wo na wo so ya say ebi ni Mama Juliet Ventures or delay in kitchen equipment u kitchen u la ki bibia na oba en se wo kosire kitchen ade bia ma wani mu ente bo modi ama wani mu tip so ye ni ya wani mbete from Mama Juliet e was 0247 0838150 0247 0838150 o friend pe o kitchen ade bia ehia wo be supply or ye delivering so 24/7 on sabeka no afen so loan master or no so ye adwuma 24/7 who pay loan within 24 hours why are ready for you the yarn said we are government worker now we do seek a controller and now say we are police and our military who free loan master why are ready say or best service so at any time the number 0249315035 0249315035 ebusia for aha and I remember me kwan am demo SC that's na ye besa Asia makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura